बासमती लो दाग योक फ्राई तुम के ला फ्राई राइस बनाई ता माने आजोरे सोसां आजोची ला कस्टमर ने दे तुम दोन मारली दे लगे वीडियो नॉन मांगे लेग पीस खाई ला कang खान लोग ले यो कॉफी पेन Bilo gakhir sa lai hu bonai phana welcome back my YouTube channel non nili dokanong sidolo hasi pini bangke nili video kicheng men kitu nang lang doni no lasi athe dag nili restaurant long ko pipi sinang le tung ko pipi item silong ima nang le tum la pan chini pon po lasi nili channel long si subscribe kelang pote subscribe tha athe non friends tame nili video kelang long very fun nili non daga restoran nong sidolo nasi non nili item mana kan ponik po nasi keceng video deh mengenai tentang deh video leh bang ceng ponak deh dalam ang chicken chop ano harsun air lepen kazol carrot hedi harsun air lah parai kebes loh banda kopi tapi compo ken no yes fry tang no dak pidon po Mamang ke? Jangan suki buah. Chicken pila, chicken fried lah. Fried ke? Vegetable picompo. Vegetable picos cumi belum potong malai lagi. Curah kan? Ngecau pila kala ajinamoto sauce soya sauce pasar kita jombo apa nih lagi video $2 Chung boleh deh dak nang umi nade don marli ha cumi long pon ko itu cái chảo miên nó chảo miên bằng tang lo tuh perge bean arsun care hilong penhala ke banda lo la bangke pilo pulote banda la hi bangke fried rice long la pen chowmin long hi ki pidon phano la bangke pare pu bang beri ga sar salamela gakhir lo coffee pen pilo gakhir sa la hi bonai phano ni okang khan log le yo la pu bangke boneless lo la pu bangke pokora penala leg piece lo pu bang de ko bang boneless la dak bangke chowmin fried rice la hilong pidon phano la bangke bangka leg piece đâu lại đâu phao kìa thằng thẹt đúng không là kìa tak Allah ha bọc đặt đôi đê đòn marley kì ốp luôn là bằng cái lollipop luôn hả taga mari dan ta đấy tụi mình đó luôn là bằng lollipop luôn là bài wings đó hả wings đó là cái wings Rồi là xong mà. Ini đang cùng wings đó pokora selak đó pokora pan mangola bang selai itu hả boneless lah
lasi nampak lang bom po non kuka dinong stame nampak lang po fried rice kuson situn ma chow mein kuson situn ma lapen pipi aseng sigi pima labang stame nampak lang po de aseng pipi lo don marli pipi si pima nang tum lang doning no noi talo labang ke sun air lo nitum fast food item tum ke di harsun air pina an ke use na lasi pini 3 kg lo la par la ke boneless non boneless salam po pipi si dak aseng jog don ma nang tum thek polong po de ha aseng pipi lo don marli pipi si pima nang tum lang doning no noi talo labang ke boneless da bangke leg piece pen pokora di ala bangke boneless cornflour ke aduk lo labang ke inti Ajinomoto oke arsunan so birik lo labang ke masala food color color lo labang ke Ais nampung ke lang picong po best piglo don marli la sida la bang so restaurant long bang nale tum na humri ve ka taga son nale tum ko pipi item sinon long tulang manam tum chini pon tu po la bene la fried rice la ben chow mein long ko pipi si aju gi pidon ma la isi tamen na tum thekon ko aseng kuluma di 10 minutes back 5 minutes back padunan po 5 minutes back la pu pedoning to don marling para ke di hala pilo a ok long la pilo chebon po labang to ba leg piece pen pokora mix lo labang ke best dung don marli de laga leg piece pokora lo labang ke ane fry po patip lo lo non mangai jang tu pasuelo pare la leg piece pokora hui jok ya best pick don marli de leg piece la wings to wings abang lollipop lo lollipop Ejono bolong 6 piece ulai me to don marli ejono bolong 6 piece to lai leg piece lollipop labang ke non widi lo rendap po best pick lo don marli non mangke leg piece okay lo best pick Gorong-gorong long pun gorong lo de don marli don lo de labang ke fried rice item lo de labang ke dak dolo chicken dolo hatsun ke abdin gazol dolo capsicum dolo aju lo de aseng panhala basmati Indian number 1 astang hai basmati lo da yok fry tum ke la fried rice bonai ta mane dore so sang achuchi la customer ne di non man dile tum ke fried rice basmati astang hal tum da Indian number 1 astang mane chini lo mati basmati astang bangai asin non man la bang sikira bu bangka leg piece guys fried rice sang jog wow beautiful guys tasty dumde don marli nang namda ni sibanang fried ha test lo fralo lo fried rice
Korjo nam nam te. Hot. Di Mujina motor. ajuna motor alahai bang jadi mana kapang du kapa cumi phano ajun pena bang Butter ke joko. butter lo pang du sop ko ekdom cumi tu mudan mali lage pena ke Soya lo sauce pula. sauce Soya sauce piong te iglunji. eglon di ta color lo ta hedi Kalau ekdom la mix tu po. एक तो अच्छी स्पीड और मनी लगे अच्छी लो दे वाओ क्या बात है वेरी स्पेशल फूड गाइस Apa ni kah? Mesen longko ni. ready dah pocong betul deh ready long par guys wow long people best dung don marli deh lagi customer tu mana lah tu mana pacuk ko already okay lo labang pokora lo lapu bangga leg piece dolo ben lollipop dolo la harsun air nil tum fast food item ke la harsun air ta kenang sor la pen banda kobi cabbage di cabbage sita menil tum ke use pon pick la pen apu bangke bin kali te ladak bangke thengbo la lo la ini kan sipi pon la pen dak capsicum dolo la pen gazol la hi bangke dak aju lo dak pipon ko asinon bangke nili tum ready lo mahala bangke bere gasar pus sauce nona ketangke dola kusta bina tum selam omno gorom sinon chol konong ko si nili video kelang apot nala tum han churu part piglo la si nili channel long subscribe kelang kote subscribe dami tha atheno ne thanks dami nili video kelang long dari pang si pini video bangke nili pading we lo si nili restaurant na humri kha la daga item bang kenal tum chini pono mati di chowmin doji vegetable man veg and pen ke leg piece pokora lollipop laihu bang dak lo po la pen coffee doji gakir sa dui larcha doji laihu lo asi nona bangke nili tum momo tabi pon pelang momo tabi po la pen nili benars tami salam lela non benars tami salam on po nasi nili hotel kappa klari panke nang tum heu jume nang tum support pan nang pido ni nili anso sesi dag restaurant bangke nili paklar poni po la se video bang lan sekan tono domi thak me kardom de